هەتا ڕۆناهەیەک لەسەر زەمینێ بمێنیت ئەم دگەل هەوەینە بڕیارماندا هەموو جیهان ڕاستەوخۆ لە چوارچێوەی شاشەیەکدا کۆ بکەینەوە. هەنگاو بە هەنگاو بەرەو پێش دەڕۆین، هەمیشە نوێبوونەوە و تازەگەری لای ئێمە دەبینێت. کەناڵن نوچان گەلەکن لێ ئەم باشترین کوردستان 24 تاکە کەناڵی هەواڵی 24 کاتژمێر ڕاستەوخۆ لەگەڵتانە. هەروەک ئینزانن هەندێک ڕوویدان پارێزگەها دهوکی ڕوویدان چۆرچیوی قانونێدا هەندێک کەسێک هاتیە پارێزگارê dihûkê dibêjît birêya yasayê serederiye digel kesên bi navê xwepêşanderan alozî çêkirine dikin. Got çalakvan piştî duwazdeh şevê naçin ser û lingên pêşmergeyan bişkênin. کارەکان لەوانەیە خۆی لە چەند فاکتەرێک بگریتەوە. یەکێک لە فاکتەرەکان ئەوەیەکەوە ئێمە ئەو ژمارەی پشکنینانەی کە ئێستا دەیکەین لە ماوەی چەند Rêveberê Giştî Tenduristiya Hewlêrê ragihand yek ji sedemên dubare bilindbûna hejmara tûjbûyên vayrûsê koronayê zêdekirina pişkinînan e. Serokkomarê Tirkiye gefa ji navbirina Yûnanê dike eger gavên şaj di deriya navaraz da bavêje. Nîvroj baş, îman derbas bi hewaraya hêjan. Parêzgarê dihûkê ragihand li gor yasayê serederiyê digel wan kesan dikin yên beriya çend rojan bi navê xwepêşanderan ser û lingên hêzên emnî û pêşmergeyan şikandîn. Trombêl û avahîdane berberan li parêzgeha dihûkê. Elî Teter got, xwenîşandan mafekê yasayî ne. Lê divê encamdana xwenîşandanan bi molet be. Dem û cih û armanc diyar bin. Got jî çalakvan piştî duwazdeh şevê naçin avahiyan bişewitînin û nexweşxaneyên koronayê bert baran bikin. هەروەک ئینزانن هەندێک ڕوویدان پارێزگەها دهوکی ڕوویدان چۆرچیوی قانونێدا هەندێک کەسێک هاتیە دەستە سەرکردن و دێ هێنە دام بۆ دادگەهێت پارێزگەها دهوکێ و چۆرچیوی قانونێدا سەرەدەری دێتگەل داهێنەکردن ئەو کەسێ گونەهکار بی طبێت دیف قانونێ دێتە سزادان ئەگەر کەسێک ژناو دابیتن و تاوانبار نەبیتن بەس کەسێک بێت تاوانژ تابێ نهاتێ دەستگیرکردن ئەو نەوێت و تاوانبار بەس لێرێ دادگەه دێ بڕیارێ دەد کی دەمینیت کی دێتە بەردان بەس ئەز پرسیارێکێکم چ چالاکوانێکە و سعات 12 شەوێ بهێت بچیتن ئاگری بەردەتە جیها سەر و دەست و پێت 56 ئەفسەر و پێشمەرگەی و پۆلیسێ مرۆڕێ بشکێنیت سیح ترومبێلا ئاگری بەردەتێ و بشکێنیت تێک بشکێنیتن محاولا ئاگر بەردانا ئەوێدیە بکەتن یا گومرکە ئیبراهیم خەلیل بکەتن ئەوەنە چالاکوانن و ئەوەنە کارێکی یاساییە و نە چۆرچیوی یاساییدا دوو هەر جهەتێک یان هەر کەسێکێ داخوازە خوپێشاندانت بەردەوام بێ دەم و بێ جه حتی رو خواندنا حکومتا فعلی بکد او جی طبعی تاوانه در روبروی دادگاهی بید چونکه امزانید خوپیشاندان حقه که طبعی هر کسی که بس که بزانید خوپیشاندان چیه چارچوبه قانونی دا دمه که دیار کری جهه که دیار کری با آرمانجه که دیار کری او دی بیت خوپیشاندانه که مدنیانه بس اگر خوپیشاندان هاته کرن تو بچی شاروانی حلبجه بسوژینی قای مقام یا کلال بسوژینی مستشفى كورونا يبدأ بربراتك بشكني آگری برده سیارت حکومتی و ببیه سبب بریندار کردن و تکشکاندن ممتلکاتا و بریندار کردن خلقه که کویت واجبی دایه طبعا هفته بیت تاوان و بیت چارچیوه قانون ده سر دلیل گل بیت کردن او یا متروک بو محکمه هر بریارکا بده تمرزمی لکیلکاوی وزیر کاربه حکومت هرما کردستان راگهاند ویزگهین جکارکتین سنور پارێزگەها دهوکێ بکار دکەون و غازا پێویست بۆ تێدا بینکردن گوت جی
هەمبەری ساڵا پار زێدەتر ji 4 demjimêrên karebe zêde bûne ji ber karkirinê di wîstgeha kareba kes nezan da li Hewlêrê û danana bi gorekê karebe li Nehya Feydiyê li Sinûrê parêzgeha Duhokê bû dema 4 rojan demjimêrên pêdana karebe kêm dibin lê dîsa vedgera weke niha. Kemal Mihemed tekeskir pêdana karebe bi Iraqê bandûr nekiriye serkêmbûna demjimêrên kareba niştîmanî li Kurdistanê. چید بیت اوش دوی خلال دوی وره بو ماوی 4 روزکا دمجمیر کاره بیدی حتی حدا کی کمتر اوجش بر گوهنده کار فنی المحطه کس نظام الهفلیر یتی تگرن او ایک شواز بابایی دیترجی هر ابرو الفیدی کودانان محوله کدیا 63 مگاواتی یاتی تگرن یعنی ام داخلش خلکی خود کن کو وقتی يعني ساعات كاره به هندك كارتكن تتكرن باش راز بن او شو لك تتكرن بو باش كرنا روشا كاره تو هشتي حفت 500 ميجاوات كاره به ام بو شبكه عراقيه تنيرن بس ابد كاره دا يعني يا روم بيت آیا شوی توقیت هاتان که کارتکن کاربا هرمی بوده نخیر. اول کیش بون او وحدات تراوستیای یعنی هک نمونه که هم بحث محطه کاشف کن کوش 8 وحده پیکاتی بو نیف وحدت کاری دابو یعنی بیشن وحده هکت کاری دابید 3 وحده دیتره عراق پار مستثمری و سو 8 پتوی یا دابین کری بو اوا وحده فایده مل ویری داشته جوره او عقد هاتی کرن اگه وحده راستیای واجی لازمه پاره او وحده دا با مستثمری یعنی هر وحده کشوا 2,300,000 دلار تکلیفای سر حکمت ما بوینه وقتی او ما اکس نت کاری دا جوی قربویی ام قرطال یعنی ام بیجن 7 میلیون دلار حیوانه وی حالتی دا قربو سر مراد بید. جبر بلافبونا ویروس کرونا رجا بیکاریه دناوا کمپین آواریان دا لسنور پارێزگەها Duhokê زێده بووە. ئاوارە داخواجە ئالیên پەیوەندیدار و ڕێخستنên مرۆڤی dikin ئالیکاریên زێدەتر بگەهێنن wan هەیە ji birsîbûn û nexweşiyan rizgar bin. ڤایرۆسê korona kartîkirnek mezin li jiyana nava kempên avoreyan jî kiriye û rêja bêkariyê zêde bûye. Çunkî kar nava kempan de kêm bûye bê ku hikûmeta Iraqê harîkariyan bigîne berdestê wan û ev yek gazina pêxwe hêlayîne. Her wisa hind kem çend rojên hatine kerîtîkirin û rewş bi zehmet dibe. Bi gotina awareyan pêtiviya bizûtirên dem êrişa çareser bibe ji ber bêkar jiyan birêva naçêt. چیکار ئەوە کۆرۆناوان تعدەلفی شغلی هەموو کرد نە بە شغلی مەبتینی شغل هەموو کێ و وێجا بەری کۆرۆنا شغل چیغەکەی باش و درستی و هیچکە کۆرۆنا هاتیە ئەف شغل کێم بووە و ڕاستی پاتیفیکیوان هێری هەکا بەرێ دەهەت هاتنەوە هەفتن کێمە شغلی کێمە ڕاستی خۆتی ئەڤە چارمە هەنە من کەمپا دەینە و نەشۆلەک هەیە و ئەڤە بێڕاتەبل کەم پێدا ناعیشن و لازمە منەدمەوان بەڕابن بەری منەدمەوان بەڕادبوون هیچکە کۆرۆنا دەرکەتیە منەدمەکە بال ناکەوێت. بتریا پرۆژێن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و نافخۆی دناوا کەمپاندا ji destpêka belavbûna koronayê nemabûn. Lê hewlên diveberiya koç û koçberan û bersivdana qeyran li parêzgeha Duhokê berdewamin ji bo çareyek bêhter dîtin û ev qonaxa sext derbas bibe. سەبارەت ئەف پرۆژێت هاتیە ڕاگرتن بۆ ئەوێت هاتنە ئەنجامدان بۆ پەیداکردنا دەریڤێن کاری بۆ ئاوارە و پەنابەرە یا هاتیەکێم kirin ew jî nûkemil gerek xerawal ser xatin ku careka dî kevnet barê cêbecêkirinê dil dîfrênmayên nûke bû hatîne derêxistin şilayê Wezareta Tenduristî ve. Li nêv kempên awareyan da sûyê kes tûşî vîrusê korona bûyne û hind kemp hatine karantînkirin. Lewma awara dixwazin divê rewşê da bidir harîkarî bigên hewan çunkî bêkarî geşta astekî bilind piştî hebûna korona. Gihandina piştevaniyê li ser milên hikûmeta Iraqê û rêxirawan dikeve. Meherşingalî Kurdistan 24 Kempa Şariya. بله هجان وکیوا دید پاکیج کردستان 24 دا کرونا در باسی نوا کمپا بویا رجا بیکاری بلند بویا رکخراوی ناو دولتی دوید میدا و دسردما کرونا دا که پیوست هاریکاریا پنابر و آوارین هرما کردستان بگشتی ناکن به تایبتی لپارزگاه Duhokê ku pişka şêr
یا پنابر و آواریان بر بسنور پارێزگەها دهوکێکێت یا بزانم ڕاوژ بگشتی چاوایە ji mêvaneke xwe dipirsim Menal Mihemed rêvebera kempan li Sinûrê Parêzgeha Duhokê ji studya Maya Kurdistan 24 mêvana min e. Menal xan tu bi xêr hatiye Kurdistan 24. Destpêkê ez ji wê dest pê bikim ku te gotî em di gel rêkxrawên navdewletî li ser xetin ji bo ku dîsa harîkariyên xwe vegerînine ve nava kempan. Hewlên hewa bi kî vegihiştin û hûn di gel kê li ser xetin? زۆر سپاس پێش سوپاسیا کوردستان 24 دکەین و بەردەوامیە ناف ئێش و ئاو زارên ئاوارە و پەنابەرە دانە مل bi millet gel rêveberiya me. Piştî peydabûna vayrosê koronayê karê rêkxirawan gelekê kêm bûy. Taybet ew ê kar dikin di nav kempan da و اول پروژه هین با وان آوارا پنابرین آکنجی جی در وی کمپا هندی امشای وقت پارێزگە ها دهو که ما همی پروژه جیبه جی کرن پیتریا پروژه دیفرین ماین تندرستیه دیفرین ماین خو پاراستن ویروس کرونایه الدمه کرنتین کرنا دو کمپان جی ام هرد بردوان بون بلاوه کرنا وان هاری کارین کو روزانه بشن حیات خوب بجین گرک خراوین اوین پروژه خو راوستاندین آن رگرتین امد سرخطین کاری وانجی پتری ام آنلاین گلی کمبون و خرفه کردینن گلک رک خراوا یا دست بکریه و رک خراوا هابیتات کو او کارت هاتی نراگرتن دست بکته و رک خراوا PWJ هر وسط کاری دابویه ده رجکا دیا حول داتن دیفرین ما کو رجکا دیا باشه حولین هوا دیگل حکومت فدرال گشتنه چه آستی جبر کو پرانیاوان جی نتنه پنابرن آوارن جی جنافچین عراقی هاتنه جشنگالی هاتنه جبو که هاری کاری بگهنوان بتایبتی پێنگاوێن وا بە کیش دەرێگەهشتن بە تایبەتی پشتی وەزیرە کوچ و کوچبەرێن عێراقی سەردانا کەمپێن لە سنوورێ بە تایبەتی شێخان کردی ئەوە چه هەوڵێک دگەلواندایە بەێ پشتی خانم ئیڤان سەردانا پارێزگەها دهوکێ کردی و سەردانا کەمپێن ئاوارا کردی لە سنوورێ پارێزگەها دهوکێ چەندین پرۆپۆزال چەندین داخوازی مەیت ئاراستە کردین يلجير نقاش ما بين هرم كردستان وحكمة فدرال وعد الديناميك وبهنا جيباجي كرن باش بو هر وصا امي بيشوازيا ورز زفستاني جيت كان الهمان وقت دا ما سي 4 اقتراحات بودانا يعني يجيك جدا بروجه جدا بداویستیت وان زفستان جدا هر واسا ما پروپوزالک یه بو تافیل کرنا کمپا تعقیمه میل سرزده کری و میل آراسته کرین و عمل هیویا جواب باشه هولین هوا من الخان دگل WHO گهشتنه کیش آسته جبر کو اوه کرونا در باسی نوا کمپان جیبویه جبو هاریکاریا سکتورا تندرستیه به تایبەتی لە سنوورێ پارێزگەها دهوکێ گەل ڕێکخراوە WHO وەک ڕێڤەبەرێ سەکتەرێ ساخلەمیەیە گەل ڕێکخراوێن ئەوێت پەیوەندیدار ڕێڤەبەرناویس سەکتەری ئەمت بەردەوامین چەندین جهێت هاتینە دەست نیشانکردن ئەتناف کەمپادا مە پێ باش نینە کۆ ناف کەمپادا ئەف جهە بهێنە دروستکردن نێزیکی خیڤەتانە نێزیکی کارگیریێنە ئەمێ هەوڵ دەین و دەعم جهێت کەرەنتینکردنێ بۆ وا خەلکی تۆش بووی باشە هین چەوە خەلکیت ئەمێ هەوڵ دەین و هاریکاریا حک ji vayrosê koronayê yanî cihtêne teqîn pişkinîn têne kirin ji ber ku vayrûs ketiye nava kempanjî belê belê li demê ragihandina her haletekî em şev û roj
کەڤینەت کاریدا و ئەم هەرت بەردەوامیت کارە خۆدا بەس ئەم تایبەتمەندیەک مەیادایە vê karێک و tûjbûyek derbikevît rasan gel cihên peywendîdar saxlemî hazir bît û pişkinînê bû diket û pişkinînê bi wan kes hat ket ew ê têkele bûyn. Başa hîn çavarê xelkê wan jî têne kerentîn kirin wek her hawelatiyek. Ev serdema xandinê jî dibe ku eger rawşindekî baştir be dîsa dest pê biketin ew qutabiyên di nava kempan da çirê û rêbazên hene ji bo parastina wan her wiha ya pirsiyar jî dîsa we ku rêjeya bêkariyê di nava kempan da zêde bûye ji xwe seranserî cîhanê ev heye lê evên aware û penaberin zêtir zarar bi wan ketiye. Hûn dişên demekê destnîşankirî bidin ku ew rêkxrawên navdewletî dê vegerin û harîkariyên xwe ji bo aware û penaberan li sinûrê parêzgeha dihûkê pêşkêş bikin yan jî ev bargiraniya heta nûkek û zêdetir sada hefteyê di her li ser milên hikûmeta herêmê bimînît. Belê demê seredana xanim Erîn sekretêra geştiyana tewaniyê girtî li Iraqê bû parêzgeha dihûkê her sal demê seredana wê li kempa da xelkekê dîtî û me yanî daxwaziya xwe ya cenabê wê kirî me taybetmendiyek yanî ya daye vê haletê rêgiriyê dema rêxira biket ku em dest bi karê xwe projet xwe bikeyn ve projet xwe zêdekeyn her wesa me daxwaz jê kiriye ku berçaf werbigirîtin sekterê tenduristiyê dema hikûmeta Herêma Kurdistanê bête kirin ji bo pêtir cavdan û serperiştîkirina vî babetî nav kempa da û ji dervê kempa demekê diyarkirînîne bû vegera wan rêkxirawan her wiha demekê diyarkirînîne jî li gorî wê rêkeftina stratîjiya di navbera Iraq û Amerîkayê hey ku ew aware vegerneve ser ciyên xwe ev hemû jî ne zelalî mane hêj berdewamin. Belê her ev xalat te îşaret pêdayê çi tiştê berçafnîne çi mawet nehatîne danan mesela fetre tehdîd kirbîtin bes em ê berdewamîn yanî bi şeva roj astêş me bilindtir jî her wesa gel hewlêt mezin têne dan ku ev arêşê nûke em têda kêm bikeyn û bişên helekê bêne. Gelek spas bû xatîna Menal Mihemed rêvebera kempan li sinûrê parêzgeha dihûkê. Spas xatîna hêja. Hêjan berdewam dikin li ser nûçeyên xwe ku rêveberê giştiyê tendurustiya hewlêrê jî ragihand yek ji sedemên dûbare bilindbûna hejmara tûjban bi vayrûsê koronayê zêdekirina pişkinînan e. Sebaret vekirina nivîsîngeha rêkxirawa tendurustiya cîhanî di avahiya Wezareta Tendurustiya Herêma Kurdistanê da Dilûvan Mihemed got vekirina nivîsîngehê pêngavekek giring e bû hevkarî û hemahengiyê digel Wezareta Tendurustiyê. کارەکان لەوانەیە خۆی لە چەند فاکتەرێک بگریتەوە یەکێک لە فاکتەرەکان ئەوەیەکەوە ئێمە ئەو ژمارەی پشکنینانەی کە ئێستا دەیکەین لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بە بەراورد لەگە فترەکانی پێشوو زیاترە ئەوەیە کە ئێستا ڕۆژانە لە 1500 پشکنین زیاتر دەکرێتن لە هەولێر سەرڕای ئەوەی چەند شوێنێکی تریش کراوەتەوە و تاقیگە پشکنین دەکەن ئەوانە هۆکارن کە لە تو چەند خەڵک زیاتر پشکنینی بۆ بکرێتن ژمارەی پۆزتیڤەکان زیاتر دەکاتن سەرڕای ئەوەی بەڕاستی پابند نەبوونیش گرنگجی خۆی هەیە چکەویش فاکتەرێکی گرنگە تا چەند ئێمە پابند بین ئەوەندە ژمارەکان کەمتر دەبیتەوە ئەگەر پابندبوونمان کەم بێتن ژمارەی نەخۆشیش زیاد دەکاتن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بەخۆی گرنگێکی تایبەتی هەیە لە ڕووی تەندروستیەوە بە تایبەت لەو ڕێنمایانەیە کە پێویستە بۆ خۆپارێزی دەربکرێتن یاخود شێوەی چارەسەری نەخۆش پرۆتۆکۆل هەروەها لە نزیکەوە ئەو ڕێنمایانێکەوە پێویست بێتن زوو ئەپدەیت بکرێتەوە ئەوان هەر پابندبوونیان هەبووە لەوەی کەوا کۆبوونەوەی بەردەوام هەبووە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی لەگە بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان بەڵام ئەگەر کە ئۆفیسیان کردەوە بەڕاستی ئەوە کارێکی زۆر باشە لەبەرەوەی ئێستاکە فەرمانبەرەکانیان لە نزیکەوە لە وەزارەتی تەندروستی کار دەکەن و ئەو ڕێنمایانەی ئەو ڕێنوێنیانێک کە پێویستە زوو ئەپدێتی یەکتر دەبێنینەوە و هەروەها ئەیوان دەتوانن هاوکاری وەزارەتی تەندروستی بکەن زیاتر وەکو ئەوەی پێویست بێتن.
سەرۆکۆمارێ تورکیە گەفا ژناوبرنا یونانێت کە ئەگەر گاوێن شاش di derya navarazda bavêje. Recep Tayyip Erdogan daxa ji welatiyan dikevin ser derya navaraz dike. Tu gavên wiha şaş navêjin bibine sedema jinav çûna xwe. Got jî ew rijdin li ser bi destxistina mafên xwe li her sê deryayên navaraz traş û îce. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got. Wan çavê xwe neberdaye erdû serwerî û berjewendiyên çi welatekî. Lewma ew destgirêdayî namînin û binpêkirina serweriya Tirkiye qebûl nakin. Belêjan li ser seredana şandarê Amerîka ji bo dûseya Sûriye James Jeffrey niha li Stenbolê piştrayê biçe Enqereyê hevkera xwe nalîn dirîja Enqereyê werdigirin. Nalîn trafîka serdanê diplomasî ji bo Tirkiye gelekî germ e divan rojan da bi taybetî ev seredana James Jeffrey di demekî de ku li Cinêfê civînekê gelekê giring ji bo nivîsandina destûrê Sûriye bi amadebûna opozisyonê birêve diçe. Ev civîn dê çi bixwarabîne? بله نونر امریکایی تایبت با سوریه جیمز جفری ایرو سردانا ترکیه دگن حال استانبول به اپوزیسیون سوریه را دناو دانوستاندن انده جیمز جفری پشتیوان دانوستاندن انخواهی استانبول ده چاره کرن که جفری سردانا انقره بکه او ده 27 و 28 مهاتباخ ده انگو صبح و دوسبه جیمز جفری ده به برپرس اورایدارن حکومت ترکیه را برپرس اورایدارن پلبرندله ده هفدیتین هم پیک بینه دناو دانوستاندن انده بعد ده چاره کرن که به سرکومار ترکیه رجب Tayyip Erdoğan رژی هدیتونه که پیک بینه جفری در دور ساعت هفته ایواره ده بگهجه انقره هر وها یعنی لگوری داخویانیان و سخویت که کد نابرا یعنی ترکیه علی ترک و اپوزیسیون سوریه و هر وها جیمز جفری ده مجارین خالن سرکه کد ورن آخافتن اون کو پنگاون آمریکایی لهمبری بشار الاسد هر وها فشار عبوری و سیاسی یا لسر حکومت سوریه جی و که کو خاله که سرکه که دیور آخافتن هاتیه دیار کرن تکیلین دو علیین دنابرا ترکیه و آمریکا da deverin gotu beşkirin şerebe daşira de çarçovaya maddeye komisyon evlehiye ya neteveynik buyi ya be heşmara 2254 de devera axafte şerebe daşira ve ketizadin ev maddeye be heşmara 2254 de beje havceye şerele diji daş u el nusrae berdaman belle çareseriye ke ku mafi hamu aliyanji de pareze vere peyda kirin bi kurtahi ev maddeye ve had beje beguman xalek din yeke ku devera roje ve ev ku peymana petrol دنابرا حزب سوریه دموکراتیک و هر وحد دنابرا آمریکای ده و که تزانین یعنی پیمان اکره کفتن اکره سر پترول حتی بو امضا کردن چند روز هم برینها چند هفته هم برینها اویه که قد نچو به خوشی ترکیه بگمان اویه که جی ایرو دنابرا جیمز جفری و برپر سوریه دارن حکومت ترکیه ده به یک شخالین سرکه هر وها وقت جامعه پیکر لجنه ده اصل خود یاسه بنگهین هفدیتن یاسه بنگهین ین سوریه ده 24 ماه خدا دست بکر بار لبلش بر ویروس کرونا او هفدیتن ده حتی پاشخستن هگر نه حتی بنا پاشخستن ده حتی چاره کردن با اوای کی برفرهتر ده نابرا حکومت ترکیه و هر وها جیمز جفری ده یعنی هفدیتن بری و بچن لبله مخابن یعنی پشتی کو او هفدیتن نه حتی پاش خستن نه چاره کردن کو سرویه که هفدیتنک بره و بچه ساعت هفته تی بگه انقره جیمز جفری پشتی یعنی روزه که پاشی ایرو 27 ماه تباخه ده هفدیتنه میدیم به برپر سوریه دارن حکومت ترکیه را دست بکن. باشه افسردانا جیمز جفری جوان قرار دبکه باندور لسر پرسا کرد جی لسوریه ها باش قا پیشتر باشنا و بزنن دمشون داوی چه ببه گلک سپاس نالین دری جان قره. کومین چکدارن اپوزیسیونا سوریه ملک و مال خلکی لگندوارن حسکه تالان کرن. روانگی ها سوری ممافن مروفی بلاف کریه. کومین چکدارن نو هاتن نافچین در دورا حسکه ین دست اپوزیسیونا سوریه دا بسر گندم ریکس یه گندوار حسکه گرتنه. مال و ملکین خلکی کوجبر تالان کرنه. لگوری روانگی ها او چکدار لوی گنده کبلین کهربه دری و پنجران و تانکین آوین خلکی کوجبر ددزن بری چند روزان جی لسرکریارن کومین چکدارو بن پیکرینن وان در حق سویلان کرد لسرکانی خونیشاندان هبون. نتوین یک بوی 23 میلیون دلار با پروژه تندرستی و آوا پاقش لسوریه ترخان کرن. پیبدار سکرتری گشتی نتوین یک بوی استوان دو جاری کراگهان.
ئەو دلگرانن ji bilindbûna hejmara pêketiyên koronayê lê seranserî Sûriyê bi gotinawî ew dû dilin ji rewşa wî welatî. Hêjî şiyanên encamdana pişkinînan sinûrdarin. Aşkera kir Sindoqa Netewên Yekbûya Mirovî 23 milyon dolar ji bo 32 projeyên tenduristî û avapaqij terxan kirine. Herweha ew pare bû projeyên parastinê û xwarinê û xizmetguzariyan jî tê terxan kirin. Peyvdarê Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Stêvan Dojarî gotiye jî programa xwarina cîhanî karê xwe berfireh kiriye ji bo xwarinê lê navendên karantînê jî belav. Nîvrûj baş hêjan. Xwedê bêje saet sêyan dîsa hev dibînin. Hîn her hebin. حەوت گوندی لێیە کە کوردانی ئەیوبی لێرە چەندین ساڵە نشەجێبوون لێراژین ئەوان خۆیان بەنەوەی سەلاحەدین ئەیوبی ئەزان و شانازی بە ئەسڵی کوردبوونی خۆشیانەوەکان منەمەوێ دکتۆر هاش